ngelihat angklung, tapi kita lagi mau bantuin kakek batu-batu ngangkat kakek. Tapi ikan asinnya banyak di sini. Ini Abang Bilal lagi main ke tempat kakek nih. Yuk. Oh iya, angklung itu mau datang ke tempat kakek. Dadah. Bang, mana bang? Dadah teman-teman. Yuk, 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 yuk. Abang joget, abang, nih it's time to abang joget, abang joget.